ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى عز وجل: واتلوا عليهم أبناء آدم بالحق إذا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما تقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi engkai masih Allah Ta'ala. Pada launi mai patarakkan tanrang asukur keta lau bisese arajangan nyapuang Allah Ta'ala. Nasaba angkaman nemo bikin wareng siaga ega napak penyaman. Angkaman nemo bikin wareng adisi-disingen. Angkaman nemo bikin wareng kesehatan. Sehingga angka dimakan larang ni ajeta lau di onro mabarakaiya. Deka ketujuan tak, deka geriak katai sangatin namai loki. Pagasilan narangi sempajang berjamaah Jumatan. Salawan niya papasalama masa. Tidak terpakai diringan ni lau dinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya angkai dilantik oleh Allah Ta'ala lau lebona iya dinoi dek gaganan katai sangatinna mailo pakasigiwi ang pegelona sininna patawe. Maka day kalan na orang malabiin surah Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Majapuna pang Allah Ta'ala sibaw malaikatna masalawa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, teman-teman, as-salawat amanati lau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tongan-tongan na salawat, sining tongan-tongan malapikkan, sesuara malapikkan engkai masing Allah Ta'ala. Nasabak pamasen pang Allah Ta'ala lau iman atau pada angka sikimat depungan galan na iya onrong mabarakai. Deka galang melo riak katai sangatin na melo kipasikalan nerangi sempajang gereja mata. Ia na melo tingkatkan ini rupa tawe sarai kuang mengiri lolong ia senge amin taurang lau pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak iya na amin taurang nilau pang Allah Ta'ala menjadi bobot temawari mati
Limalimbang limati. Magkalipong Allah Ta'ala dalanna aparangi. Surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Betuanna pada apa sadeno amalak malece bo bertemawal ya naritu ami taurangi dan niya pada mitau kemenang singin na toya angkay punay akal sining teman-teman labikang umasalam malabi ang hadir. Alhamdulillah ya asoy angkani lalanna ulas Zulhijjah lalanna iya ulangi tau angkay masage na risesena warang parang untuk makawangi say sa warang parang nasaba alapiranna akarwangi napanicun-nicun ipang Allah Ta'ala narang Nabi sallallahu alaihi wasallam magkala ya Aisyah qaddimi ashiyataka fa innahu mutiyatuka ilal jannah wa qala dhuhaya taqifu ala rusil qadri tantadhiru ba'da sahibika wa fayruka wa tatiru baina as-sama'i wal ardi ila al-arsh. Aisyah patiyo may pagkarobang karena majapur itu akarobangi tonangam mulaw ni surga na pangagagana. Maka dato binasan na iya makarobay tatto mengirisese na kubur tajang diatot naman na tau makarobay. Aga na riwatut taton na poder kubur na tonang di akarobangan na nalutu di palawangan na lagi lauri asing na pangalagaan. Sining teman-teman lapikan kehadir. Jadi arajang pahanan niya alabang pahan napunay tumakarobay. Jadi laumanan nimay sining na tumasaginay laumapitan itaperta at uruta dan niya labot alaw pangalagaan. Nasaba riyak karuban ni kolok-kolota. Aja nasaba linota bawang. Aja na linota bawang ni pepeng nekiya yan lupay akhirata. Narekolino mi bawang puli ni pepeng manasa ni dedi untuk akhirana. Tetapi nareko adira ni pepeng diruntu akhirana dan niya makoto para rintu di Pilipinona. Sini teman-teman labikkan seorang malabikkan kay Masir Ta'ala. Lagi contoh dari pemulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pura memang di Makkah roba si sebu kajunna unta. Nenapa jadi di anaknya riasannya pemulutan Nabi Ismail alaihissalam. Narapi umurna Nabi Ismail alaihissalam si kira-kira 10 tahun. Wa kunna nabangki jama-jaman na anggona na aga nasuruangi pong Allah Ta'ala law Nabi Ibrahim untuk dere dan niya makarubangi anakna yang Nabi Ismail alaihissalam. Sini teman-teman malapikkan sini surah malapikkan kehadiran